Hayibo. Ngifuna uxoxa ngomthondo womxhosa, ngepipi lomxhosa engalithola mina. Ukuthi umxhosa maybe ingakho amaxhosa engithanda kanje, yabo lo mfana loya washiya engigcobile engigezile ukuthi ngithi nguwumZulu iEastern Cape. Yabo iEastern Cape ngifika nama-apron ngisho abafazi bakhona bathi nonsi nonsi. Kufike amadoda khona athi nonsi nonsi. Uyabona lento le kuyimanje ayathenga amaxhosa, athenga Congo dust yami, umkhulisa pipi wami, akhulisa amapipawo, abhebha kamnandi, umlondo. Uyabona lento leyo? Ngifuna ukukutshela ukuthi why iEastern Cape ngithande kanje. Ngifuna ukukutshela ukuthi ogqibeha, ogqibe. Ingoba bangigqiba ngepipi lakhona. Yes guys, ngithi mina ngaze ngize ngidliwe umxhosa. Ngithi mina kwena mina amaxhosa ngikwazi. Uyazi ngobani? Ingoba leli pipi lomxhosa engalithola kwakuwumfana omncane. Ngifuna ukukuzela nendaba ke ngikuxoxela ukuthi yenina. Lalelani, ngifanele ngihlale ngicamalaze. Ngoba angifuni lokho ngitshekha, ngifuna ukuhamba naye kuSunday le ndaba. Nginibekela yona kahle ku. Ngifuna ukugudla nayo. If you don't speak English, please, you just sit or you go, because this one, I want it in my language. And I want to put the Xhosa language that I know is too. Ndithi kuwe sana. Uyabona ipipi lomxhosa lindwebile. Andisho sana into yokuba ipipi lomZulu elisibhanqa. Andikusho lokho. Kodwa ndithi mina ipipi lomxhosa lindwebile. Ngoba sikhola ngabe iEastern Cape ukube lo mfana kangigqoqozanga ngepipi lomxhosa, ipipi lamaxhosa kube lo mfana kangigqemanga ngalo. Ngabe amaxhosa ningithandi kanje. Into engithi ningithande kanje kuthiwa umulala namadoda amadala uattracta wona amadoda amadala. Umulala nabelungu njengami. Yabona nje uyaba attracta, umlungu vele akubone phakathi kwesixuku ukuthi nami amaxhosa simaye ngibuka amaxhosa athi athi chinsana kalokho ndifuna lo, athi ndithi mina ndifuna nansi intombi yomZulu asuke ekhuluma ngalo. Let me begin with this story. Let me begin. So I want to tell you this. First of all, you have no right to judge me, because who are you? Because njengamanje ngizokubekela exactly mangabe ngino YouTube channel, it's called Cooking with Notes. That's why I usually share it or some. I share my stories on YouTube. And when I share the story, angifuni ukuya ngiyela imali, ngikutshela amanga, ngikushuka khothele, ngifuna ukukutshela ubufebe njengoba bubufebe, because niyangibuka la iningi lenu lifebile, iningi lenu lusafeba. So mase kumele nginitshele fanele nginisabe nibe niyifebela amadoda ayafeba nani niyafeba, nami ke ngafeba, nami I've experienced izinto zingakhile ukuthi ngibe ilo notes engiwuyena. So guys, ngami ngathola umkhanya nami lo bengishade naye, lo engihambe ngaye Europe. Uyangeza ukuthi ngithini? Futhi mina nginisabi ke mase ngihlala social media nisini ngithiwa ngezinto engimtshela zona. It's like, find something new, motherfuckers. Bitch, find something new ngami. Ngoba into engiyithrola ku social media, into enganandaba masibuyiza kumina. You understand? Ngoba ngikutshelela ukuthi ufunde. Ngikutshelela ukuthi wazi ukuthi you can be through anything, uphinde prosper. Hlala naye ngoza ngikutshela. So ngathola uhusband lo mlungu lo engahamba naye ngaphesheya, yabo? Yabo lento ukuthi uthola indoda right, indoda enemali, indoda efuna ukwenzela yonke into ekuthandayo. But ngenxa yokuthi life idlale ngawe, ukuba phuwa kadlala ngawe, masubona into enhle awu understand futhi awukholwa ukuthi ku real. So ngithole ke indoda liyaphesheya bese ngiapplyela ivisa inqabe. Abasemsamo bathi cha, mina ke futhi ngisho ukuthi abasemsamo ngoba ngaze ngahamba ngaya kumthandazi, ngayothandaza ngakuthandazela ukuze eEurope, ngayothelwa ngamanzi ngeyiwasho ukuze ngizokwazi ukuthi ngize eEurope. Ivisa ngayapplyela 3 times. Ngaze ngathi hayi gogo, umuphi umthandazo omaziyo eMandeni? Ugogo wangitshela ukuthi umthandazi imuphi, ngaya kumthandazi. Umthandazi wami ngathi ngiyombonga, ngafica uba bengasekho, wayeqashile lapha lo muntu ngapha into yakhe yangisebenzela. Hayi ke mina ngumZulu phaqa ongabhixi nalutho, and ngiproud ukuthi ngumZulu. And lalela makumele ngiye kumthandazi, ngiya kumthandazi ukuthi ngagcina ngaye lo ababa isikhathi sokuyo kumthandazi angisitholi, futhi angazi nawazi ukuthi ngiye ke ngoba sebenamanga abathandazi bamanje. Woza ngikutsheleke siya epipini lani, epipini lomxhosa.
language little bit English, please. To Shakira, I'm sorry, but there is a pipis for the Xhosas. That's what we are talking about. And there is my Nguzas inside in the store. So get under the after I get apply visa, I send into the school by ukuthi yazini ngcono sinendoda sishade ukuze ngizozala phesheya and ngantshela ukuthi mina angaze ngibe nalento ukuthi khona iengagement umuntu obengengagile ubaba omntanami hayi yabo akaze kube nalento ukuthi would you marry me na kwaku into esixoxayo ukuthi yazini ngoba ivisa uyitholi wozala yabo so in between umlungu uqede kumthola umlungu wathi ingahlala kephi la ngakazi futhi nokuthola khona umsebenzi phela ugeli waye no matric ngangenomatikuletsheni hayi ngithi mina eThekwini because iThekwini likhulu futhi naye kade khona eSouth Africa so indawo wayeseyazi hayi ngampela ngicinga iflat eThekwini ngithola iflat sisi yabo leli fridge ligrey afuthi mina I've lived ukuthi nani ngibona ngiza la ngiba hliphi ningijwayele kabi mina guys I've lived so leli fridge ligrey sisi ngaqala ukulithenga ngemali ke angishaye ngabo 10,000 yangizwa 10,000 ngabo 2000 I think 2012 kube kuyimali angishaye ngabo 10,000 umlungu angisindile 15,000 kuyiphupho ekhaya besidla u1000 siuqozule ama lemon cream bengodla kanye ngenyanga sisa ama lemon cream yangizwa bese kuba amabhala no cream phakathi nendawo today ngisawathanda uyabo ithanga ngiyalinyanya ngoba ithanga ekhaya besilidla as ukhari silidle as isalad angifuni ngisho ukubona ithanga yabo ibutternut angifuni ngisho ngidla ibutternut ngingasayifuni uyangizwa senginemali engaka sizingenela sende ekhaya ngikhokhela iapartment ibeautifully ngathenga ifridge ligrey ngathenga idouble bed ekhaya bengilala phe kwama case yabo ama case lawa kaBhia ukoko wakwadayisa utshwala before so bengilaphe kwama case kaBhia naka drink bese kubekwa isicapha yabo isicapha lesi sokuvala eminyango kwakuyiplango engazi ukuthi ekhaya balithatha kuphi kubekwe lona at first kwasasinekho isponge but ngase nginento engaka engangibeka ngaphezulu bese kuba yingubo ezindala ngokuthi idwedwe zifake kwi-cushion ukuze kuzoba umcamelo wami all of a sudden nangumlungu sengishaya nge-lavish life of course la ngihlala khona abangani ngiqasha ngangiba nawo umbhede futhi ngangicikiswa senginombhede wami ngalanda double bed sisi cover bed ngangine apartment nje eshubile enhle la engihleli khona eThekwini kunama apartment ama student yabo kugcwele wena mXhosa kugcwele wena Msuthu kugcwele wena mZulu kugcwele nje ama student nansi ke inkinga yokuba umZulu angithi phela thina asikho exposed kuma vendor kuma Tswane kuma Sotho sivele sithi konke amakwerekwere uvela uthi konke iforeigner because once umuntu wathi nje katsiba katsamaya uyabona ngiyalebuha siba like hayibo nalikwerekwere hayibo uqhamukaphikelo waseMalawi uthola ukuthi umuntu uyikhulumela isiTswana sasizwe hayi waseMalawi lo uyikhulumela isisuthu sasizwe hayibo and uma ukhuluma isisuthu ke KZN I don't know ke manje that time ukhuluma isisuthu vele sicabanga ukuthi hayi wena waseLesotho because there is no way ukuthi wena you could be a South African uma ukhuluma isiTswana it's like hayi lo waseBotswana yabo as understand ukuthi we have 11 languages so lo muntu ngabe wase South Africa sisike kugcweleke KZN ke ngalezi ayikhathi angazi manje uma ngabe uzoshelwa umTswana it's like hayi ufuna ukungenzani lona mhlawumbe bayadlana nje kwecontract hayibo yabo it's like hayi ngeke owakuphi nendawo yabo so it's like amaZulu ajolana wonke KZN umZulu ujola nomZulu yabo kanti kule apartment yami ke kuna nje iapartment ehlala abafana bodwa bamaXhosa yabo lonto leyo ngangifisa ukubazi kodwa babencane kunami ngicabanga ukuthi bengina ngaki ngicabanga ukuthi lo mfana wayeno 18 mina ngangina nga 21 I think or 22 but bemncane kunami so kule apartment yami ke guys bafethu yabona ukukhuluma ngobufebe wayilike umlungu yangirentela ungenzela konke kunomfana engangijela naye kuthiwa usibona unokuba mpofanyane ngathi usakhalathi kind of xa ngithuma wakhe wayeyimix yabo usibonaye uyayazi indaba kaMlungu
kodwa kana indaba kamlungu ngoba umlungu ngeke eSouth Africa futhi umlungu uyangiprovide uyabona into leyo nami inkinga angizaze eEurope ngiyanini kwase kuphele unyaka singabonani nomlungu sizama indaba zama visa nami sengizengakhohlwa ngeke ngifuna ukungitshela izifebe ezinye kongafebi awufebi bakithi kodwa ngifuna ukutshela lokho ngeke ungitshela ukuthi wena uzothi ingquzo yami yayidla ini ayidla uphuthu kwakumele ngilinde unyaka wonke umlungu ngingamboni engirentela ngihlala kamnandi I mean before ngize ngiyorenta bese kodwa kwasuphelile u6 months singilokhu ngizama ukuapplyela ivisa ngilokhu ngizama ukuapplyela angijoli mina angidlula usula ngezansi angifuni ke mina ningitshela ukuthi nonsi wafeba angifebanga sesiqhubha isikhathi sokuthi kuze kulunga into zami ngikwazi ukuhamba ngephesheya ngangiqhubha isikhathi ngoba phela kwase kumele ngihlale nganike ngihlale ngonina ngihlale ngentombi kuphela unyaka wonke hayi kahleni nina kahleni isikhathi sasihamba ngasazi noma ngiyaphesheya noma ngangibona uNkulunkulu nje engehlisela imana yokuthi ke ngiphile kamnandi bese ngishizilile elifeni hayi ngangishizilile sisi mina ngila yabo la emaceleni ngimnyama la ukuthi njengaba nje ngifakile kancane ifoundation ngimnyama mina la ilanga sisi ngima elangeni ngiphusha life ngize ngebemnyama langi okay ibetmark lenginayiibala la yayi ngishizilile so ngangiyibona ke ngiye restaurant hayi bazalane ngijajeni hayi ngisho kumele ngiphile kamnandi kodwa ngingabhejwa ngingadliwa ngenxa yokuthi nje ngibe nalomlungu lo ongikhokhelayo ngijajeni ngifuna ukuntshela mina ngephi lami laselemaxhoseni so ke nginosibo usibo umzulu usibo akahlali lapha uhlala le emakhaya angisakhumbuli nokuthi usibo ngangimthole kuphi sasibonane kanjani kodwa sinosibo sijola usibo yayazi indaba kamlungu ukuthi umlungu nje yabona lo angisebenza eThekwini ngihlayela kamnandi ngazi ngahamba ngawusebenza eBoulevard iBoulevard ya iFlorida eThekwini hayi usibo mayifika indoda yami njena la eflatini ngiyabonakala naye sihambe kamnandi nosibona sijoleke emgwaqweni izama ukufundisana iThengu usithithize sobabili asiwazi uwe street ukuthi iwona muphi asazi ukuthi uFlorida ungakuphi yebo ngangithi ngona wasemakhaya hayi kodwa empedeni wayishaya hayi empedeni wayikahle right usibona ngicabanga ukuthi ngimshaya ngonyaka owodwa o ngeminyaka emibili uyabona lonto leyo nakuke usiboke owasemakhaya eBrooklyn usibo wayeBrook so usibona mina ngimuphi lokugibela yabo kind of like ngangiyiprovider usibo ngibuye ngimnikezele imali e-airtime phela nomlungu wami ubulime besibenza ngoke ngithi ngayodla indoda ngine experience hayi ke suke lapho ke ithanda zami angisakhumbula ukuthi kwenzakala kanjani yini engangidinga la eflatini so ngase ngiyeke labafana laba bamaXhosa mangifika labafana kube khona othi hayi yena ngangisiza angisazi ukuthi yini engangidinga yabo so angisazi noma ngangidinga ukufakelwa i-airtime noma khona into eyenzakalile but nje khona into eyayidinga ukuthi umuntu enze kwi-flat lami because lo mfana wabona ukuthi ngihlala ngedwa hayi angisiza ngento engisiza ngayabuyela emuva masibonana ke la epassage nalomfana womXhosa sesiyabingelelana hey hi unjani nayo ngiyaphila yabo angibuza unayo yini iboyfriend labafana bamaXhosa abandwebile yabo abasile mncane kodwa ngisoyela ko 18 muncane but uyashesha usile unobuquva nje yabo umude futhi kunami mina ngimfishane if you've seen me in real life ngimfishane hayi ngelinye ilanga angibuze athi ena unobani lapha hayi ngimtshela ukuthi ngingedwa ngoba usibo wayivakasha yabo ngimtshela ukuthi hayi ngingedwa akekho umuntu athi hawo ngingavakashela yini ngithi mina ngavakashela ungangivakashela ungeza hayi eze sihlaleke ngangana TV sihlale sixoxele nje angixoxele ngeselaleni angifundise kancane isiXhosa yabo nje kube mnandi hayi ahambe kuthi ngelinye ilanga angibuza ukuthi ena bafethu wayemuhle futhi wayemncane kunami ukuthi waye student yabo lonto le so ngelinye ilanga angibuze ke athi ngiyaphuza yini angifuni yini isiphuzo utshwala ngangekho umkamkam ngaleza ikhathi but I mean nangu umfana emuhle angikaze ngize ngilale nomXhosa ngibhizinela labafana bamaZulu it's kind of like experience yabo abe umlungu sengilalile naye futhi kwangayena oqala umlungu ngamqala ngimithi umntana wokuqala yabo bese nginayo ingane liyoqala hayi ke umfana athi okay ngelinye ilanga asiphuzini ngithi mina okay obviously imini ngithenga utshwala uyabo lonto leyo njalo mengabe fika lo mfana afika exoxa inkinga zokuthi kuno stepmother sakhe asibasendelanga imali isona sibasendela imali zokuthi barente so nokudla abanakho ukudla sis angiphela mina ngesibhanqa umfana masesho kanje phela ngiyambona ukuthi hayi ngeke umfana uyababa uyabona ukuthi singinanokumhalela sis kuthi mangeni imali za shit abafana
kuthi mangena izimali zami zokuthi ngikhokhele irent, ngithenga ukudla umlungu esengisendelile, ngimbuze ukuthi uma mncane wenu bezongisendela mali. Wabusa umXhosa kwaZulu. Uma mncane bezongisendela malini, athi angazi mamncane wasendela 2001 ngise mina hayi ngizokunikeza ngaze ngimnikeze ngaphezulu 1000. I think ukuthi ngangimnika 700 kanje, mekongiqalelezwe inkinga ngimnikeze 500 kanje, mekongiqalele ngoba bafana kade babesidla. Uyangizwa? Umfana akudle ngaphansi, akudle ngaphezulu, akudle emotional, akudle physically, akudle nje umfana akudle ungazi. Wawabheja wena emotional. Hayi nina nipheja lipipizela. Umfana ngimnika imali sisi. Akakangidli. Hayi kuthi ngelinye ilanga ke siphuzeke, masiqeda ukuphuza hayi ke umfana ayike angibambe kube mnandi, ngibuza ukuthi awu mina ngine experience amakhehla, mina sengilalile no 25, mina ngilalile no 30, izongenzani ingane yomXhosa? Hayibo umXhosa uzothini kimi? Sis, ingane ithi Roma, ingane ithi Roma, ingane jike nebele ilibamba, ingane ibele likamfuze ilithi ibingumuncu umqala. Ngizizwe ukuthi nangomXhosa igijima nami, ngizizwe ngiba manzi. Uyangizwa? Iyaphefumula nalapho kulowo mzuzu. Uyabona ukuthi ingane ngathi ijwayele lento. Mina phela senginane nengane, sengikhiphe ngisho nekhanda. Ligijima iXhosa nami, uyangizwa? Ingibamba ingane, ingiqabula amadlebe, ingihlebela izinto engingayi understand ngesiXhosa. Ithi ingane ndenwabile sana. Ingasho phela ukuthi sana ithi uyandenwabisa. Uyandenwabisa nizakutsha. Hayibo! Hey nina. Inditshela apha ithi iza ngitsha. Bafethu ingane yehle ingane ithi ifike le ezansi la ngakutshela khona, iyikhothe ingquza, iyikhothe. Bafethu lapho ngisaba nanokuscreama, ngisaba nanokuphefumula, because abantu mabebuka umuntu ophuma la eminyango i-student, ingane encu, ngiyabonana nokubonana nje ukuthi sengiqala ukuba umabona kude. Ayikhothe inkomo, ayikhothe umfana, ayikhothe asimebuya usokile ipipi lakhe liqine lithi ngqi. Alibonana sona 18, angisiphela ugelo bene experience, sengi-experience-ile izinto, sengizenzile izinto, so nje akukho ukuthi ngibe nokuthithiza. Sisiwe hayi nangempela athi mangabe ebuya ushaya ngani, angithi bavele bathi yo eningwele ngife, bathi ngasoka mina, ngasoka entabeni. Shaya ngepipi lakhe umfana elihle liclean elisokiwe, angakuniki ngisho ithuba lokuthi ngilimunce. Anginiki ithuba lokuthi ngilimunce sis. Yabo le ngane le yayiwumlondo plus Congo dust included. Ayalishutheke sis, alishutheke ngizwe lithi ngci bisivu. Ukuthi phela yabo i-experience wayenayo, kodwa amadoda amaningi nabafana abaningi banalento ofike bafaka ugear 4. Naye kumfana waselifaka elishutheka, wayengithi nje vu. Ngangizwe ukuthi abuya ngibamba angithi ngiqamfu. Hayibo. Uyabona ngane zami ingibamba ngithi ngiqamfu, ingidle bese yangibuka ebusweni, bese ngitshela ukuthi angiphenduki ngidunuse. Akedluleke to the whole shebang yokuthi ipipi lalimnandi, umXhosa wangenzani. Ukuqala lokho uyangizwa kwaku the first one. Hayi engidle okokuqala wathatha ishawa bakithi wangashiya lutho yakhe. Hayi lento yethu ke yasiba yinto esithanda ukuthi singathi siyayenza, yabo siyayifihla. Ingqondo yami ibuye ukuthi lo mfana womXhosa ungidla ngaphansi, angidli nasephaketheni, because unokulokhu ngixoxa lezi inkinga zokuthi uma mncane wabo le emaXhoseni akazange azabasendela imali. Unokungitshela lo mfana ukuthi mangihleli naye sikhulume angitshela ukuthi abanakho ukudla. Uyabona into leyo, and lezi inkulumo zakhe zinokuqonda nangalesikhathi umlungu wami ezongisendela imali. Lalelake sengihlanyiswa isiXhosa sakhe, ngihlanyiswa ukuthi muhle, ngihlanyiswa ukuthi ipipi lakhe lisokela sokwa eintabeni, ngihlanyiswa ukuthi ngikhotha ingquza. So konke sekuyahlangana.
sisi ngivele ngicabanga ukuthi athi mangabe engixoxela ukuthi ena banenkinga ngivele ngithi kuyena hayi ngeke ngiyabona nginga-entertain indaba ngimtshela ukuthi nami ngineyinkinga fanele ngisende imali ekhaya fanele ngenze ukuthi yabo meke ngasho njalo sisi leya ngane yayivele ingithathe ingibeke phezu kwasinki uyangizwa yo lento engeke ngitshela amadoda la ukuthi yayingikhathaza yabo lo mXhosa wayengituba uyabo indoda imikwazi ukuthi unemali sisi kuthiwa indoda engasebenzi ibhebhana kamnandi kuthiwa indoda engenalutho ibhebhana kamnandi sithi thina indoda engasebenzi inesineke sengquza ngitshela lento ke yabo lesa student sasizazi ukuthi whatever imali ababeyithola emakhaya akafuni ukuyisebenzisa ufuna ukudla le yami meke ngamtshela ukuthi ngineyinkinga ngemali yami sisi wayevela angiqukule angibeke phezu kwasinki angivule imlenze ngifile ngathi ngilesi sifebe esiflayayo ngifile ngathi ngugojasi ngifile ngathi nginengquza angazi noma ngizothi yaseLondon hayi ingquza seSouth Africa sisi ngangifile ngathi ingquza yami ingquza ewanted angithathe angibeke phezu kwasinki plus ne low self esteem yabo unganayo low self esteem bese uvela uthola indoda ezokhotha ingquza uthola indoda ekubhebha kamnandi sisi uvela ubone ngathi le ndoda yakho it's heaven on earth ubone ngathi indoda yakho iparadise winike uzuhalela ukuthi uyicosulele ingquza ihambe nayo ihambe nenhliziyo yakho ihambe nayo yonke into onayo uMxhosa meke wezwa ukuthi ngithe ngineyinkinga wavela thatha ngibeke phezu kwasinki sisi ebese vele yaqoshama ayikhotha ingquza angikhothe ngibekele phezu kwasinki guys ngase ngivele sengizazi izinto nocansi sengithe ukuhamba ngalo kodwa yabo ezinye izinto zangenziwa lesa student izinto engakazenziwa zona angibeke uMxhosa phezu kwelentuzane phezu kwasinki ayikhotha ingquza ayikhotha aqeda lapha angikhotha amathanga yabo angithi ngihleli ngivule kanje ayikhotha bese egijima ngolimi la emathangeni agijime ngolimi la Yayinina angazi noma wonke amaXhosa bebhana kanjena noma angazi noma wonke amaXhosa ingquza ayitshitha ngoba ngithi kunina abekho futhi abantu abathe ngikhongo dust umkhulisa pipi wami umlondo wami izinto zami zocaca ithonga kakhulu eEastern Cape hayi mhlawumbe ngoba vele ingquza neshaya waza ke ngibuye ngikutshela angikhothe bese yangiqukule yangehlisa ngidunusise ingidla ingane ingqafule izinqa sis athi mayeqeda ngilale phezu kwesifuba sakhe athi mayethu kunenkinga ngithi kuyena sasa sizohamba siyokhipha imali ngikunikeze hayi ngeke esesebenze kanje ngachama esengenze nje ucabanga ukuthi akunqabeki hayi ngiyaxola ukuthi hayi amadoda abukayo hayi ngiyaxolisa amadoda abukayo yabo indoda imikhotha kahle ingquza ikubhebhe kahle khonimikho hayi lento yokuthi ungathi mangabuya indoda ungibuka la ucabanga ukuthi njengoba nanibhebhana embhedeni nisikhothele embhedeni ingquza amadoda sasijula nawo kudala sikhothele embhedeni uba ukhothele embhedeni ayikho into exciting awungenzi ngifile special mina ngoba ngikutshela ukuthi wayengivula ikiwi yami lapha ayisakaza ayivule kanje phezu kwasinki sisi ngangivele ngithi ngicela sivuke ekuseni sihambeni somlilo ngilale naye usibo sometimes bangabe efika lo ngangitshela naye wayingasho wayevele phela angithi wayazi ukuthi iapartment yami ikuphi wayevele ayifikele nje usibonga imbone sesemnyango sisi uMxhosa ngendlela yabo futhi umuntu idwe yipipi hey ingakho amadoda hey umuntu idwe yipipi lo mfana womXhosa ngenxa yokuthi ingquza wayenza lento eyidingayo wayengijabulisa to the core wayesegeza ashiye itrunk yakhe ngangibuka belungu nabahleka phansi wayesegeza ashiye itrunk yakhe sengikhohle ngisho ukukhohle ukuthi mina nginendoda hayi ake siyeke lo ngirentelayo mina sengikhohle ukuthi nginosibo lo mzulu wami engijula naye eceleni usibo angimkhumbule ngikhotha ingquza but wayegude embhedeni usibo sasi wayenokuyithithizela nje uyabo ukuthi wayemuhle ngangithandana nalokho yabo nanokuthi before nganginalento ukuthi ngijole nomfana ongathi uhumble angifuni ukuthophua humble ngitshela ukuthi ngizomshintsha ngifuna ukumsiza ngimsupporte I want to better his life I want to grow with him yabo usibo was one of those guys ukuthi wayefunda ekhaya kubo babengekho right
but muhle ngibona potential yokuthi you know what there could be a future, because guys, I mean, I'm very smart, I'm very hardworking person, you know, and I've always believed in myself, and I've always tried in life for myself, because I come from a very poor family, humble family, you know. So a family that was poor before, we right now stable. Anyway, na usbo wa ile guy lo yabo. Hayi usbo umkhaya lento ngenziwa umxhosa usbo akayenzi. Umxhosa wayesegeza ke apartment yamashi trunk sisi. Umxhosa wayesegeza ashiye isixubo. Amaxhosa la nami ke phela vele ngimnandi. Hayi angifuni ungakutsheli. Nexhosa ingquzami lalizwe. Ngaphandle kokuthi wayengidlela angidlele nenkinga zakhe zokuba yi-student yokuthi ufuna ukudlela imali. Lalela ke sisi. Ngimnikeza imali. Akisasibuyeni siyakulokho kunye. Ngimnikeza imali kulezo insuku kulelo sonto. Bazobe bephuma nabangani babo kugcwala amantombazane lapha efletini labo. Mangabe ngidlula kuli flat ngama steps ngezwe kuyahleka ukuthi qaqqa phuzi utshwala. Sis lapho ukuthi inhliziyo yami ayibabhlungu ukuthi mhlambe usedla imali yami. Cha, ngangabi nabhlungu. Ngisajabuliswe yipipi lakhe. Ngijatshiswe ukuthi ngikhosa nengquza kamnandi. Wenhlanyisa nje nganganandaba ukuthi efletini labo kugcwala abanye ama-student amantombazane kuphuziwe imali yami, and 100% sure vele wayephuza imali yami. Kodwa kwangangistress, kwakungangistress, ngangidlula ngijabulela ukuthi ubhebe uyahleka. Ngijabulela ukuthi uswidada ufida ipipi lakhe. Yazi kase couldn't people that ngendlela ipipi elikublinda ngayo. Sisi masikutshela thina singalazi ipipi lalo mfana ukuthi lo mfana uyabheda for you, uvela ungezwe. Nami ngangezwe lutho, nganganamona, ngangacikwe lutho, ngangazi ukuthi at the end of the day ngenzeka ukuthi mayidakwa adakwe aze kumsuni wami, adakwe nami phela vele ngangimnandi kwayilokho eyibuyela. Lalelake mina ngangathanda ukuthi kwaziwe ukuthi mina naye siyadlana, ngoba mina nginamadoda ami lawa awu2, nginomlungu lo ngirentelayo, nginosbo lo ozayo la. So angithandi life lethini kwaziwe. Hayi umfana wayesevela afuna ukulala lapha kumina zonke izinsuku. Ngimbuza ukuthi mina labo ohlala nabathini, athi hayi omanwabisa bayazi ukuthi mina sengilala la, but abathandi bamjaja, babemjaja bemtshela ukuthi mina ngimdala nginanengane kanti ungifunani. Uya understand leyo nto le? Angimazi noma wayebatshela ukuthi ngiyamnikeza imali, kodwa 100% sure ukuthi wayebatshela ukuthi no mhlawumbe ngifuna imali kuphela, kodwa naye wayefuna nengquza yami ngaphela imnandi. Wayengeke azayikhothe ayidle kangaka efukuzela nje imali kuphela. Hayi naye khona ekuzwa. Khona comment yaze engiyibonile la reply kuyo omunye wangikhumbuza lo mfana waseMalawi Jehova angikhothe yonke indawo. Yo sis, amadoda awazi umkhotho ukuthi ushintshe game changer, futhi uma ukhothwa uzudunisiswe. Bafethu uyabo le yangane leya yengibambisa sometimes isicapha sase bathroom, angibambise isicapha mangithi ngiyogeza, angibambise isicapha bese engikhotha ngidunisile ngemuva. Ngangeke ngamnika imali, ngangingeke ngingangijaja abafazi ningijaje, ngangingeke ngidunuse ayikhothe kuze kube ngathi uye eyinqeni, angibamba umlenze kube ngathi ngiyinja, ngize ngitsheke ngithi angimunce amalebe, angimunce. Sisi ngangeke lo mfana ngingamniki imali, ngangeke noma ngangithatha ngangingeke. It was too much, it was for hayibo yabo lamxhosa. Hayi emva kwalokho isona zami bamjajeke labo, bamjaje bemtshela indaba. Kodwa ngelinye ilanga silinyana day kwavele kwafika uSibo unannounced, sis, unannounced. Mayifika uSibo afike qala. Ngithi mangabe ngibuya kuphi, ngibuya koJola nomxhosa. Mangibuya umxhosa angene blackly, angene kwi-apartment yabo, ngidlule mina ngihambe ngiyeke, mangithi ngiyafika ngifica uSibo umile. Hawu Sibo athi ya, ngingambuzi futhi awungitshela ngani ukuthi uyeza, ngoba vele ngalokho ngafika eThekwini bengijela noSibo kuphela. Yabo ngithi zela noSibo la eThekwini. Hayi ngivule, mangivula akusekho ukuthi ngihambe ngiyothatha itrunk nesixupho sikamxhosa ukuthi ngikufihle phela la endlini sekuyikwami la kamxhosa. Akusekho lokho. uSibo wahamba ebathroom ayifica itrunk. Lindiwe Lubisi ngiyabonga. uSibo wangena ebathroom ayifica itrunk, afica isixupho. Abuye uSibo athi sisathandana inonsi bese ngomoya ophansi ngizwe ukuthi ayifana ngishaya ubufebe, ngizwe ukuthi yo yabo mangabe kukhulunywa ngobufebe in another level.
Uyabo amasiba amanyala lawa. Hey bafethu. Hey, kuthiwa sibanje abasifeba. Kodwa engasho ngathi la ngilahle idlozi lakithi. Ngathi damn. Akukho guys, yabo akukho ukuthi ngenzeni. Vele kulapha singena ngikangela kwi-apartment. Akukho ukuthi ngenzeni. Ngicabanga ukuthi njengamanje ngizokhetha ba because it's either ngiyaxolisa kuSibo, ngihlala phansi ngikhuluma noSibo, ngiqhubene relationship yami noSibo, noma ngiyamxosha uSibo. Phela uSibo vele ubroki. Hayi! uSibo ubroki. uSibo ukuze akwazi ukugoduka phindele kubo udinga imali ye-transport kumina. uSibo uthengelwa yimi airtime. uSibo akanalutho uSibo. Hayi phela, hayi yabo futhi enye advantage ukuthi ungathi mawuyindoda ugolozisa ukuthi hayi vele ngimudla kahle. Uma ungasebenzi ungidlela kwami, ufikela kwami, ulindela imali kwami, mangifuna ukuxoxa noma inini. Engifuna ukwenza ngawe ngakwenza nongabe nini. Phela imina ngithiwa indoda kule relationship. Wena ufike nani wena? What are you bringing on the table? You bringing ipipi lakho. Which vele iyapi ipipi lakho alenze litho kwi-apartment nami. Lenze engquzeni kuphela. So mangithi ipipi futhi ngifaka unyawo epipini, ngizofaka unyawo epipini. Immediately ngisho ukuthi ngenze njani? uSibo ngimtshela ukuthi akahambe noma ngixolise kuSibo ngisale nomxhosa, umxhosa ngidunusise, umxhosa ngikhothe, uSibo vela akangikhothi. Yabona ngicabanga nje ukuthi yabo hleli phansi noSibo, uhlisa umoya hleli phansi siyadiscuss manje ukuthi sajola yini nothi. Ngibiza ngoNtsike, Ntsike sajola yini? Ntsike sisathandana yini mina nawe? Hayi ngicabanga ngithi uSibo akasebenzi, uSibo vele umthwalo, uSibo akayikhothi inkomo, uSibo vele ungenzelani? uSibo yangibepha kuphela. Uyabona into leyo, uSibo what is he bringing kahlahle etafuleni? uSibo uzwa nobuso bakhe ngoba muhle. He was very handsome. Like ngicabanga ukuthi kahle uSibo doesn't bring anything etafuleni. Kahle uSibo kumele kuhambe. Yabo it's like between my Mxhosa and my Mzulu. Umubo ngizomkhetha uMxhosa noma uMzulu. uMxhosa noma uMzulu. Hayi ngivele ngicabanga uSibo futhi wayengasokile. uSibo wayengasokile ngangidlela nje upholoneka. Wayengibulala ngopholoneka. uMxhosa wayengifanyisa kakhulu ngoba phela uMxhosa wayesokile bakwethu. Hayi base ngicabanga ukuthi one uSibo lento engenza ke nabo ayikho right ngoba usegibelile. Angumele ukuthi ngivele ngikhulume iqiniso bese yahamba. Angibuze ukuthi ngithi mina kena sisathandana. Athi okay. Athathe angisazi noma ispoon noma yini ahambe ayolanda itrunk le ebathroom. Isixhobo wavele wadonsa iglass wasibeka phansi wayesikhahlela ngeenyawo. Esikhahlela wazasifikisa empedeni wabamba itrunk kanje wathi masathandana izinto zikaba lezi. Ngathi mina hayi angazi ukuthi ifike kanjani la. Wathi ngithi izinto zikabani lezi. Yes guys, I just didn't know and angifuna ngumhethe inhliziyo ukuthi kodwa ukube nganginayo nje ichoice kungena inhliziyo phakathi ngangomtshela ukuthi uMxhosa wami intoda yami engikhosi ingquzi intoda yami esokile intoda yami right. I mean ngangimnika imali phela lo mfana kodwa yabo ngavele ngathi angazi nami ukuthi itrunk ifike. Angishayanga ngezwe ngolabhaba wempama sihlele empedeni. Sasingaba ngumsindo kwangathi ngezwe ngolabhaba ogcwala amehlo. Qeda lapha ngiyeke. Ase ndabona ungenza isilima. Ungijwayela kabi. Ngigibelile ngisuka le. Ngisukele lento. Ngigibele ngisuka le. Hey! Wangishaya la anginika khona ithuba lokuthi ngikhulume. Ngathi ngeke uzungenze lokho kwi-apartment yami. Ngathi ngeke ungenze lokho kumbhede wami. Ngathi usithatha isibindi sokuthi ungagibela ungishayela indlami. Fanele ngenzeni ngumfazi wakho ngishadile. Phela ngiyabonga ngiyagoloza. Ngoba vele ke empilweni ayeke ngisho ngakuthiwa wenzeni. Ayikho into odeserve ukushaya omunye. Akekho ngoba uqeda ukungishaya la which vele wathi maqeda ukungishaya ngabilisa amanzi. Ngathi njengoba usuwozela ungathi mangibhunyela ngawo. Because iso ngeso. Ungathi mangibhunyela ngawo. Uma kuukuthi ngifebile awufebi ngani nawe? Vele sifebelana. Iso ngeso ngifebile nawe febe. Ungishayelani? Yabo hayi wathi mayiqeda ukungishaya ke wasiya realize phela ukuthi uzogoduka ngani. Kuthi phela vele ngase ngidiniwe. Ungishayelani? Ngoma ukuthi udiniwe ubona ukuthi ngifebile goduka ungishayelani? Ungishayelani? Wangishaya ke wangishiya ngimabokoboko. Hayi wangiphihla wangiklinya wangihlanganisa nombhede
wangithuka ke ungifebelile sifebe ngithi nje ngenhliziyo yokusala ngidliwa kamnandi okusala uyangikhotha inkomo okusala usokile anginandaba hayi ke mungasukile inkosi yami ncisi kulamadoda angasukile thana zami ukusoka kuyi-choice it's okay kwabanye kuyi-culture uyabona lonto leyo kufana nokushefa njengamanje angishefile izinto zami nje zinkulu phela zinkulu kakhulu i-choice yami akusiyi-hygiene i-choice yami so angimjudge ngokuthi anisokile but mina ngiprefer ipipi elisokiwe ngoba la e-Europe ngibhizi namapipi angasokiwe ngiprefer ipipi elisokiwe ngithanda ipipi elisokiwe liyangihlola ngisho ukukhotha ipipi manje elinejwabu ngiyahluleka bakithi akuthi angisho ukuthini yabo but mangabe lisokiwe okusala ngiyathanda mangabe lisokiwe ngamxosha kuSibo ngamtshela ukuthi imfethu kuzomela uvuke kuseni uhambe because vele kwasiwe intambama nempi yethu ngase kuzomela uvuke kusasa uhambe ngoba angikwazi ukuhlala into abusive akhathalekile ukuthi yini engiyenzile bekumele ukuthi sihlukane not ukuthi ubeke izandla zakho phe kwami so kusasa kuzomela ukuthi uhambe hayi phela somela ngincengela imali yokugibela hayi phela hayi mina phela vele obusa kule relationship semela ngincenge phela ngicela ukugibela lapho kuthi ngivele ngihambe ngiyotshela amaXhosa avele amboze ngiyacabanga ukuthi ngenze njani ngoba mangase ngiye kubhebi wami ngifika ubhebi ngimkhombisa ngangineyitembu hey guys wayengishayile ngangineyitembu emhlane iminwe ayengibeka yona la emhlane wayengiterabhile sethi imali yokugibela ekuseni mevuka ngathi anginayo ayi message ngathi anginayo imali yokugibela when oh shame I'm in the car. Cousin, wait, I'm in the car. Waiting for you. Now understand? Kasi ngengikwazi kumnikeza imali yokugibela ngasiphethe uzobona ngoba usungishayile vele ke nje it's unacceptable ukushawa unacceptable ukushawa sawona weleni mphaki so hayi ke thana zami wahamba ke wathi mehamba ngempela ubaby weza ungangithotsha ixhosa lami la ngithoba ixhosa la ngithoba lasimaqeda ukungithoba la ngishutheka ipipi kwamnandi kwanje hayi ngiyosoka hayi siphelele soka mfethu hayi siphelele soka ngifuna ukungasho siphelele soka hayi node sokile soka wangithoba umXhosa wazi wangithoba nangepipi so nje ngifuna ukuthi uyabona emaXhoseni mhlawumbe ingakho Eastern Cape hayi ukuthi ngivele ngitshela ukuthi angaze ngilale neXhosa ngoba kwakuwumfana omncane bese ngintshela nange-incident guyzini into nje yamanje ke le yabo lena ke ngisho ngangijaja kunandaba vele kubele ukuthi lingijaji ngagibela ibhasi njengoba kade ngidayisa impeso yami ngihambise Eastern Cape East London ngiyakhumbula ngahamba ngaye Cape Town kade ngisapromote indaba yempeso phela njengamanje impeso it kind of like promoting itself because nomlondo ama product ami ayasebenza shame so abantu bayabuya batshele nabanye ukuthi awuyazi ngisizakalile ngathenga iproduct kaNonsi yazi ngisizakalile ngithenga umlondo ngithenga umkhulisa pipi so manje ngina more people abathenga iproduct yami abathenga ama herbs ami ngokuthi bayatshelana ukuthi hayi ngibhebhe kahle yabo into yakhe ingibhebhise kamnandi ngithenge yabo lonto le but ekuqaleni ke impeso ngiyipromotile ngihamba ibhasi ngagibela nomunye umXhosa akhe a very handsome Xhosa guy hayi masela ibhasini ibhasi engagcwele iyayisuka ihamba iya Eastern Cape ibhasi ayigcwele so sahlala eback seat nalomfana into nje ya recently njengoba masihlala eback seat yabo wena kungichaza and lento ukuthi sengayikhohle indaba lesi student because it's years ago so ngihlala ngitshela ukuthi angaze ngize ngidliwe umXhosa amaXhosa angaze ngize ngilale nawo angikwazi amaXhosa hayi ulinto ukuthi ngaze abesuthu yabo amaTswana futhi angaze ngilale nomTswana so nginayo umsuthu yabo so amasuthu so yabo le bhasini ngicabanga ukuthi ayi vele kusazocisha ugesi lo guy is handsome yabo lento le ayisiqale ke ngixoxise naye lo guy lo siya Eastern Cape sengixoxisa nalo mXhosa guy yabo ngizama nokukhuluma isiXhosa ndithi ndiyezilaleni ngabe wena uyaphi yabo ahleke ukuthi isiXhosa sami siyabheda hayi yabo bese yangitshela ukuthi angibuza ukuthi ngishadileni ngithi mina cha ngimbuze yena ukushadileni athi cha but unoma wengane hayi ngicabanga ngithi hayi vele nami ngoma wengane sosamuha naye unoma wengane yakhe yabo akunankinga hayi guys ihlela eback seat ucishe kugesi ngoba kwakuyi overnight bus ucishe kugesi ngikhuluma ngento recently ucishe ugesi
silale la eBack City bese ethi ena ucela uqhamela phe kwami yabo because lapha itulo zayengekho right vele kwiBack City ngithi ngihlizio oh my god of course mina akusevele when it comes ebhebhaneni ngi-adventurous mina angisho ukuthi ngizobhebha lapha ebhasini noma sabhebhana ebhasini no kuzokwenzakala le story but nje ngi-adventurous ngimlalelisa ke lapha ngamathanga ami ibhasi yahamba ngize ngimphathise nejacket yami yabo ihambe ibhasi ke ayihambe ibhasi ihamba ibhasi esuka eGoli iya Eastern Cape hayi endleleni bese nami ngifuna ukulala angizoqhamela lapha ngamathanga nami sengifuna ukulala ke yabo ngitshela ukuthi nami sengifuna ukulala ngangiphethe nama chips yabo umphako ngimuphe kumphako kancane sithi kudla kancane bese nami ngifuna ukulala athi yena kana nkinga sithi azoqhamela phe kwami so ngilale ngiqonde angithi eBack City inde imina nayo kuphela ngilale ngiqonde mina ngibhekele still athi ufuna ukuqamela sesiqamele kuphi nendawo ngoba phela ikhanda lakhe lalila angithi ngilele kanje yena ikhanda lakhe lila aqamele la thana zami into ayenza ngomqala ke la eqamelile wayilokho enyakaza la ngangifakile egingi elokho enyakaza angithi nganifundisa ukuthi uyibhebha kanjani ngephilo ukubona mengabe ungakwazi ukuyibhebha ngephilo iphilo uyibhebha ngokuthi uhlale phekwa liphilo bese uyafenda lithinta kamnandi umsunu thinta kamnandi ubhontshisi uzochami mina mangabe ngiyibhebha ngingedwa ngijwayele ukuyibhebha kanjalo kade ngingayiboni dildo yami so bengibhebha kanjalo so yebo manje ulelela umqala wakhe ula phakathi nemlenze thana zami nekhanda futhi la mfana ngazi ngabona ukuthi mfethu angazi namaXhosa bhebha nami mnandi wonke yini I don't know so wasimelela elokho enyakaza ethi la ngekhanda kancane slowly thana zami yabo ngeke ngase ngiqhanyelwe ngayo nami ngangilokho ngathi imlenze ngiyayinyusa ngoba phela ngithi ngangiqondile kanje yena engene phakathi nendawo waqamela phezulu waselala esethi so imlenze kube ngathi ngiyayiphakamisa alithinta ithanga while ebenyakazisa umqala nekhanda lapha ekwengquzi sisebhasini bafazi hey ngoba ukuthi nina ngibonga njengamanje besiyangijaja nina manyala yenu nezinto zenu mase ningibona vele nenze ngizoholi nibone ngathi mina nje nani nento zenu namanyala enu awusingiqhubeke nesitory sami sebhasi anyakaze guys okay anyakaze ngizwe ukuthi uyazi indlela engiba mmanzi ngayo lo mfana uzogcina ngoba ngangifakile egingi lo mfana uzogcina ngizwe la emqaleni vele naye kodwa wayenza vele enzela khona ukuthi vele kube kanjalo hayi thana zami ngize ngibona ukuthi uyazi ngiyamkhalela ngiqala noma engathi singamunca noma ngithi ngiyeza ngifuna ukumunca athi ngishilo ukuthi nginoma wengane sisi into engayidinwa into engayinyanya lapho ngicabanga ngithi ungangiqhanyeliswa kanjani kanje uma ngifuna ngiqabulo usulela ukuthi noma wengane njani guys I need to love you and leave you because uTimotheo ungilindile I need to love and leave you okay I will come okay he's coming uthena he's coming athi ngitshela ukuthi sis ngangiqhanyela to another level lapho into yangicasola futhi enye ukuthi ngangihamba ngebhasi ngangayithola indawo yokugeza because i-trip yami ngangizofike ngithi Mthatha ngaqala eMthatha ngathi Mthatha after uMthatha ngaye East London ngafike East London ngabhuka ngalala sabona wentokozo pretty story ngabhuka ngalala sabona amandla Walter so ngabhuka khona ngalala yabo so manje ngiqhanyelwe ngimanzi ngihambe ngimithana nabantu yabo lonto leyo nalana ke ibhasi ile bhasi sigibela la inganayo itoilet kumele ukuthi sime bafethu amahlonike isimile ibhasi semele phela ukuthi sehleni sambeni siyochama sesiyabukana nomfana mina sengibona indaba yokuthi ungirejectile because ungiqhanyelisiwe kodwa mase ngifuna ukuthi simoncane la eBack City angazi ukuthi wayicabangani yazi angazi ukuthi wayicabangani handsome guy like super handsome ngicela ukuniyeka yazi ngicela ukuthi nginiyeke ngonto Timothy uqhamukane kazi ngicela ukuniyeka kodwa mina bengicabanga ukuthi why am Eastern Cape ithenge kanje izinto zami zokubhebhana because hayi niyabhebhe Eastern Cape
yabo umXhosa amaXhosa abhebhana kamnandi angazi noma wonke ayayikhotha yini ingquza kodwa nje bakithi ngibone ngathi nine skill and sibonge ke nangeculture yokuthi niyahamba niye entabeni niyosoka ngoba amapipeni nomahle a clean yize ngisabe neexperience yaleli people student. I'm hoping ukuthi in future kusengenzeka ke in future ukuthi ke ngidlo omunye umXhosa ke ngibhejo omunye umXhosa ke ngihandlisho omunye umXhosa akangipipilize nje kodwa hayi emaXhoseni maxhosa namapipa right Eastern Cape namapipa right ngathi ingquza niyayazi ingquza niyayitsha mina nje I'm a proud Zulu ngisho ngithi hayi umXhosa ngampepa noma inini bakithi hayi nini umXhosa ngampepa noma ngabe inini baba yini sana zami I love you.